معلم ثاني. Экинчи сабак. Arab tili başka tillerden özgöçölönüp, andagı tamgalar 3 harakattın jardamı menen gana okulat. Al harakattar fatha, kasra, domma dep atalat. Bular Arab tamgalarının üstüne jana astına koyula turgan belgiler. Al harakattardın birinchisi fatha. Fatha bul tamganın üstüne koyulup a dep okulat. Ekinchisi kasra. Kasra bul tamganın astına koyulup i dep okulat. Al эми üçüncüsü domma. Domma bul tamganın üstüne koyulup u dep okulat. A, i, u. A, I, U. Arab tamgalары sözdün başında, ortasında jana ayagında ar türdүү bolup жазылат. Ro, ri, ru. Ro, ri, ru. Ror, Rir, Rur. Ar, Ir, Ur. Ro, ri, ru. Ror, Rir, Rur. Ar, Ir, Ur. Za, Zi, Zu. Za, Zi, Zu. Az, iz, uz. Zar, zir, zur. Roz, riz, ruz. Azru, izru, uzru. Urzu. Za, zi, zu. Az, iz, uz. Zar, zir, zur. Roz, riz, ruz. Azru, izru, uzru. Urzu. Ma, mi, mu. Ma, mi, mu. Am, im, mur, muz, rum. Amara, umira. Amru, imru. Ramzu, irmi. Marmaru, ramramu. Zamzamu. Ma, mi, mu. Am, im, mur, muz, rum. Amara, umira. Amru, imru. Ramzu, irmi. Marmaru, ramramu. Zamzamu. Ta, Nun, ya, ba. Ta, Nun. ya, ba.